Bismillah. Dia bati akan lagi yang kota komen saja untuk host Sheikh Ahmad Nur. Kama tatagu menangarakan. Apa pemang ini siran sa advice. Aba kami ka advice si Sheikh Ahmad Nur. Saya kan na pagari ko tarik. Yang kaya amang ata, nandatar sa umpunga. Agu sumang adat ko poing itu. Nami apa nanawagiran. Kati ataman sa kaya mga ulama. Naya magsaro akan kanwari. Na kenapa aku kambing? Kenapa ko sifat-sifat iwanan? Atau ndo anak di pakinggan juta. Napa kau nak anak aku minibay? Da bau suutan. Ayar kakat. Na api aso sibilian. Ada abanian nabi yang adian. Na teru anian so kabenarian. Kau kabenarian. Na terima anak kan. Eleni man. Sudua kata wada. Nami apa tayin yang susah kata uru. Na dinian diimbawa-bawaan. Api yang dikmatan dengan nabi bawaan yang si pagarinian. Dinian nakata untuk nikidian yan man. Napi akan turun wala lagi yang kota dua timan nakakuha ka. Napi akan bunuhnya. Nakagi kumapatay niyan susah waruro. Na ini lebih wisaw. Nakagi kumailay niyan. Namanya tagu sa pamikiran niya. Agi ito bisi mapi ikidi si kumya patay ta. Na ini lebih niyan si pagarin niya. Na nati okinwa yaki ito. Ilmu ito makapupunsang ito akakuha ka. Na aya penari isik ta manusia. Gina ni mabtero akar kanu. Api anta adin. Wata mato awata. Ulama sadi ulama. Api antoni panarima niya. Basta kabenaran ako na tiyarima akan nakibenaran ako. Si Erkano manarimi penuh-penuh aging kanan nakiber. Adik terima sebenar. Api karaya gini.